parte sanulu resin 5. Maromak bolu nia povu phone. Tinan tolu nulu liwona, Jesus bot badadau husi bebe bamane klosan ida. Tinan tolu nulu liwona, mundu sena fatin sidau krona mensaging nebe anju sira kanta ona babibi atan sira. Tinan tolu nulu liwona, to agora la iha ema ida lau tuir Jesus. Oh hatene o insa maromak hatete ba ema sira tengki tuirni oan mane? Ba ida ne, maromak la uja ona anju sira. Maromak uja fali mane ida. Mane ne hanurin ona ema kona ba maromak ni reinu. Mane ne hela ia rai fuik maran. Nianaran João. João lahatai sropa hanesan maromaknya povu bye-bye. João lahan hahan hanesan maromaknya povu bye-bye. João la kolia hanesan maromaknya povu bye-bye. Mai be, idane la takadalan ba maromaknya povu, atau sai barai fik maran hudi rona ba João. João serani hela ema atau perpara sira ba maromaknya reinu nebe atau mai. Ema mai husi foho ho foho let. Sira mai husi sidadi bot I aldea kik. Acontece duni, ema barak mai. Idane halo ema balu husu. Karik juang mak profeta nebe maromak haruka mai hudi salva ita. Karik juang mak ema ida tuluri ita filafali ba maromak nefatin. Karik juang mak liurai nebe sefo bensang ba ema hotu-hotu ia mundu. João hatete basira. Lae, hau laos ema ida nebe maromak promete. Mai be hau prepara dalan baliurai. Depois, iha loron ida, bain hira João serani hela ema iha mota. Jesus mai hak besik João hudi husu atu serani. Bain hira João serani hela Jesus. Manu pombu ida semo tun ipara iha Jesus. Lian makas ida mai husi lalehan. O mak haunia oan mane doben. Hawak solok tebes ho'o. João hatete ba ema sira katak. Jesus makliurai nebe maromak promete tiona. Ni hatete ba sira atu tuir Jesus. Tambah Jesus bele kasus sira nia salah. Ema komesarona Jesus fosai kona ba maromak ni reinu. Ni hatete ba ema balu, mai tuir hau. Jesus ili ema na sanulu resin rua, atau tuir nia nudar nia eskolante spesial. Oh hanoin kona ba Japonia oan mane sanulu resin rua? Sim, Jesus komesa bolu maromak ni povu phone.